Ja sam Irma Smajlović i ispred turističke zajednice grada Tuzle koja u kontinuitetu podržava ovaj najznačajniji festival tradicionalne bosanske pjesme koji se održava u našoj zemlji i svakako ćemo u kontinuitetu nastaviti da podržavamo i napore udruženja muzičkih umjetnika Tuzlanskog kantona koje čine da bi se ova tradicionalna bosanska pjesma upisala na UNESCO listu nematerijalne baštine. Ovo je vrlo značajan festival koji zapravo polučuje i turističke efekte, odnosno razvija posebne oblike turizma kao što je kulturni turizam i kao što sam i navela u kontinuitetu podržavamo i nastavit ćemo podržavati ovakav festival koji zaista predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija ne samo Bosne i Hercegovine nego i regiona. Hvala. Pa pre svega ja bih da se zahvalim vama medijima što ste uistinu bili na visini zadatka, dakle svim medijima, svim portalima, da se zahvalim što ste ispratili mjesec Sevdaha na visokom zadatku i na visokom nivou. Bez vas mi ne bismo zaista ni postojali, niti bili viđeni, niti ovolike uspjehe nizali. Dakle, nekako zajedno smo jači i radimo velika djela. Naravno, 16. festival je prošao kako je prošao, svi su zadovoljni, svi su oduševljeni, napravili smo velika djela od istorijskog značaja za bosansko-hercegovački narod. Ovo udruženje od samog početka se bavilo ne samo interpretacijom sevdalinke, nego i više onoga što uistinu ovaj pravac muzike zaslužuje. Dakle, mi smo napravili, kao što rekoh, mnogobrojne okrugle stolove, javne tribine, sve su to bile razne teme, a uvijek su se ticale sevdalinke. Činili smo velika djela, velike zapise, notne zapise koje, evo kažem, imamo u našem arhivu, imamo po svim radiostanicama, televizijama gdje se emitira sevdalinka u Novom Ruhu. Dakle, to je ta takmičarska noć. A onda sve ove edukativne, pa ja bih rekla meni jedna od najznačajnijih, najbitnijih i najbolnijih, to je muzikoterapija sa djecom ometenom u razvoju, kada vidite koliko im malo treba, a da izmamite osmijehe na njihovim licima, dakle zaista vrijedi raditi ovo što mi radimo. Ne mogu reći da smo i dan jedan odmarali, dakle nismo odmarali posle 16. festivala. Mi nastavljamo raditi na 17. festivalu, činit ćemo i dalje velika djela i dalje, mi imamo asova u rukavu, ali evo, neka to ostane i tajna, kada se desi, mi ćemo vam prezentirati. Dakle, neponovljivi smo, radimo na 17. festivalu, šta će nas očekivati, zasigurno biti će opet mjesec dana Sevdaha, ali šta ćemo napraviti nešto novo, nekako i mi sami sebe u hodu iznenadimo, jer smo uistinu jedna porodica kojima je znanje jedino oružje i kojima ideje koje mi stvaramo u hodu je samo nebo granica. Dakle, mi postojimo za ovaj narod, činimo velika djela od istorijskog značaja za bosansko-hercegovački narod i naravno mi ćemo i dalje ovim tempom i na ovakav način da radimo dalje i da postojimo. Evo, kada je pitanje uvrštavanja sevdalinke na UNESCO listu, to je krenulo zapravo iz ovog udruženja. Da, naravno, mi se ponosimo kao organizatori, kao neko ko je podnio inicijativu 19. decembra 2016. godine i naravno radili smo na građi, radili smo na prikupljanju građe onako kako je to UNESCO zahtijevao. Sve smo ispunili ono što je se tražilo od nas, ali zaista je bilo jako puno rada u saradnji sa federalnim ministarstvom, u saradnji sa strukom i u saradnji sa muzičkom akademijom iz Sarajeva. Dakle, jedan veliki tim struke i baštinika je morao da uradi ovaj fajl koji je UNESCO zahtijevao i naravno ne mogu da ne kažem da je 4. decembra 2024. godine bilo biti ponosno Bosanac i Hercegovac, kada je u Paragvaju na svim jezicima proglašena sevdalinka, odnosno da je stavljena već na UNESCO-vu listu kao kulturno nematerijalna baština, kada je izgovoreno prvo udruženje muzičkih umjetnika, pa je onda izgovoren grad Tuzla i onda je izgovorena sevdalinka kao kulturno nematerijalna baština. Ja sam gledala direktan prenos, ja sam ponosna na naš rad, ponosna sam na sve ove ljude iz organizacionog odbora, to su uistinu veliki poznavaoci, veliki stručnjaci,
veliki intelektualci koje ne možete vi jednu godinu da budu u organizacionom odboru, a to su, kažem, intelektualci koji, evo, sve ove godine su s nama i znaju da prepoznaju ovo što mi radimo i upravo su nam i oni veliki vjetar u leđa da mi i dalje radimo i činimo velike stvari. Ono što bi se ja zahvalila svim sponzorima, svim pokroviteljima, svim donatorima, ovako velike stvari mi zaista bez njih ne bi mogli, jer ovo iziskuje, pored vremena koje mi ulažemo i truda, ovo iziskuje velike financijske rashode, jer ipak nešto što traje mjesec dana u našem gradu, mnogobrojni ljudi dolaze i odlaze iz našeg grada i valja te ljude na jedan, mi smo navikli, mi smo Bosanci, da te ljude barem nahranimo, da imaju gdje da prespavaju i sve ono što čini bosansko-hercegovački narod da ugostimo i da se priča upravo o ovakve stvari kako radi ovo udruženje muzičkih umjetnika Tuzla. Evo, koliko u vas muzički rukovodilac festivala se dalje. Evo ono što je imalo do našeg sastanku, kako su očekivanja, šta je zapravo plan? Mi smo danas organizirali sastanak organizacionog odbora nakon realizacije svih projektnih aktivnosti, generalno projekta Mjesec daha u Tuzli. Zašto smo organizirali današnji organizacioni sastanak je da bismo sublimirali sve utiske, sve zadatke koje smo realizirali, sve prošlogodišnje planove i naravno započeli plan za 2025. godinu, to jeste za 17. festival Sedalinke i naravno novi mjesec daha koji će u svojim projektnim aktivnostima imati i dodane nove aktivnosti, a naravno sve to pod okriljem UNESCO-a. Znamo da je udruženje muzičkih umjetnika pokretač i ajde kažemo nekako tvorac generalno te ideje i upisa Sedalinke na UNESCO-vu listu, a mi smo također i pokrenuli postupak dobijanja pokroviteljstva, zvaničnog pokroviteljstva UNESCO-a projektu, cjelokupnom projektu Mjesec daha i festivalu Sedalinke u srcu te nosi. Ono što je negdje za vas jedna ekskluzivna informacija, to je da smo također pokrenuli jedan, ajde kažemo obiman, jedan postupak zaštite i upisa kompletnog projekta u Institut za intelektualno vlasništvo, tako da će projektne aktivnosti, projekat i ideja, kao što se zove, kako se zove u stvari Plaketa Safet Isović, dobiti jednu zvančnu potvrdu u onom obliku kako to određuje institut, tako da ovaj projekat i sve njegove projektne aktivnosti će ipak doživjeti jednu novinu i nešto što mogu s pravom reći ne postoji nigdje u regionu, a kamoli u Bosni i Hercegovini, a sve sa ciljem da Sevdalinku i Sevdah kao pravac stavimo na ono mjesto na kojem je trenutno i da to naravno, kako je nama i u obavezi, dalje čuvamo, promovišemo i kako to bude propisao UNESCO. Intelektualnu pauzu. Prvo da vam se zahvalim i što ste i ovaj put svi mediji ispoštovali ove jako značajne i bitne i druženje informacije koji dolaze sa festivala Sedalinke. Ja kao izvršni producent festivala bilo bi glupo kažem da sam zadovoljan, ja više sam nego zadovoljan i kompletnim odazovom publike i svim onim što je festival u ovih 16 godina postao. Morate znati i stalno se preskače ta činjenica da ovaj festival počeo kao manifestacija, jedna mala manifestacija, par ljudi koji vole Sedalinku. I ono je bilo u onom nekom prelaznom periodu prije nekih 16 godina šta će se dogoditi sa pjesmom Sedalinke. Ne mogu reći da će nestati, naravno da neće nestati, ali da li će se dati dovoljna pažnja kako zaslužuje ili neće, to je već bilo u tom periodu. Tad se pojavio festival Sedalinke i Sedalinku srcu te nosim i od jedne male manifestacije, ja mislim da smo napravili manifestaciju svjetskog značaja. Ne mislim, nego svi pokazatelji pokazuju upravo to da je ovo jedna od najznačajnijih, ako ne i najznačajnija kulturna manifestacija koja se u toku godine događa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Namjerno kažem u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ne kažem Tuzlanskog kantona, zato što je Sedalinka pjesma svih nas.
Ja sam kao izvršni producent ove godine imao jako puno poziva iz raznih gradova, ali doslovce iz raznih gradova. Bosne i Hercegovine, od ljudi koji su me stvarno prijatno iznenadili i koji su došli i učestvovali i u organizaciji i u medijskoj promociji festivala, a da ih niti smo ih vukli za rukav, a pogotovo niti smo im ništa plaćali. Znači, pjesma Sedalinka je pjesma svih nas i ovo što se dogodilo, naravno nije se dogodilo slučajno, uvrštavanje Sedalinke na listu kulturnog nematerijalnog svjetskog blaga je samo ta mala jagoda na vrhu šlaga i na jednoj velikoj torti koja se zove Sedalinka. Ono što bi ja posebno naglasio je moja zahvalnost medijima. Mi smo ove godine sa oba festivala koja su jako blisko, Festival harmonike i Festival Sedalinke. Pa sad, ako kažem da smo imali 1000 objava po medijima u cijelom regionu, ja mislim da bi to bilo malo i da bi to bilo skromno. Bilo je toga dosta više. Uživo je televizijski prijenos, zahvaljujući RTV-TK, išao na radio televiziji Tuzlanskog kantona, radio televiziji Novi Pazar, na Hayatu i na satelitu i zemaljskoj mreži, zatim reemitovanje na BN televiziji, reemitovanje na televiziji Crne Gore, državnoj televiziji i po prvi put od ove godine i televizija, radio televizija Makedonije, makedonska radio televizija se zvanično uključila u promociju festivala i tako će i svih sljedećih godina. I ove godine bio reemitovan festival u Makedoniji, a od sljedeće godine će ići vjerovatno i uživo i u Makedoniji kao i u ovim ostalim krajima. To je, kad krenete da znate da smo mi iz Tuzle, da ovo je jedna manifestacija kako je sve počelo i kad vidite gdje smo došli, šta drugo biti nego biti prezadovoljan i lagano raditi na 17. festivalu Sedalinke, koji će biti i ove godine. Nadamo se, neće biti neki smak svijeta.